Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Papa-shoutout mo ha. Iba talaga mag-in love. Okay, wala na ito. 1 minute na lang. Yatag na 1 minute para ang boss John Albert Tilyab. Papa-shoutout mo ha. Iba talaga mag-in love. Okay, naka-online na boss. Boss Christian, naka-online na daw iya. Hino naka-online, Boss Christian. Boss Christian, naka-online na daw iya. Hino naka-online, Boss Christian. Christian Lim? Hipol Pilapil. Okay. Nagatag na Hipol Pilapila mo ng shout out Beats 5. Layang ni Kristan na baunag. Oy, Boss Kristan, nainda ko ba yan day 1? Day 2? Boss Kristan. Layang ni Kristan na baunag. Boss Kristan, nainda ko ba yan day 1? Day 2? Boss Kristan. Ay, waray na yata. May nakilala kang boss John Albert Tilyab, mga boss. Opihim kami kunada. Ay, waray na yata. May nakilala kang boss John Albert Tilyab, mga boss. Opihim kami kunada. Okay na. Balik ako? Balik ka? Okay, waray na boss. Okay na. Tournament. Boss Gisrael Elizondo. Tournament po ni ML. Okay. Tournament. Sayang. Nagka-conflict. ML o Axie. Okay, sige. Next day. Tagal tayo sure slot. Okay, nakabiling na kita laban kang Boss Paul. Boss Paul, okay, nakabiling na kita laban kang Boss Paul. Boss Paul Pilapil. Boss Paul. Mapad kami Ronnie na dress. Imo kalaban. Boss. Okay, game 2. Kasado na mga boss. Boss Paul Pilapil. Versus game 2. Kasado na mga boss. Boss Paul Pilapil. Versus Rampy. Pamparula Classic Guild. Ayun. Boss Paul, na-add mo na? Versus Rampy. Pamparula Classic Guild. Ulat lang ito kan Boss Paul, kung na-add na. Boss Paul, na-add mo na? Para mga bago nagkikita mga boss, game 2 na kita. Boss Paul, kung na-add na. Para mga bago nagkikita mga boss, thanks. Game 2 na kita. Okay, boss, Elmer Sapitin, thanks boss. Sige boss, may napita next day. Up to day 8 atong tournament. So pwede pa umapis sunod. Okay boss, kaya na sabihin, thanks boss. Sige boss, may napita next day. Up to day 8 atong tournament. So pwede pa umapis sunod. Boss Paul Pilapil, kung na-add mo na boss Rampy, pa-chat na lang kami. Na-add ko na po siya. Na-add na po Boss Rampy. Pa-chat na lang kami.
Okay, anytime, Boss Paul. Anytime, Boss Paul ng Boss Rampy. Okay, anytime, bakbakan na. Game 2. Okay, anytime, Boss Paul. Okay, kasado na itong game 2, mga boss. Boss Rampy. Okay, anytime, bakbakan na. Game 2. Okay, kasado na itong... Okay, nag-start na era. Game! Piyong versus Joel De Borger. May idea. Okay, check natin ang lineup, mga boss. Game 2. Kay Boss Paul. Meta double aqua. Laban ng Boss Rampy. Meta double aqua giyap. Mga nagpaparay yung lineup. Check natin ang plant ni Boss Paul. 32 speed. Na may sandal nga Goda. Kan Boss Rampy. Plant. Mga cactus nga scarab. Mga boss. Cattail slap pa plus vegetal bite. Same lineup talaga era. Same lineup. Pinagtagpo, mga boss. Magkakalaman, mga boss, kung ninon makarating nga lineup. Boss Rampy nga taga Cebu. Laban. Kang Boss Rampy nga taga Borac. Boss, pa-shoutout, Stillfish Guild. Ay, shoutout, sobra, dakot ang pasalamat, Stillfish Guild, kay kun warayatan day 2. Sana shoutout, Stillfish Guild, mga boss. Dakot ang pasalamat, Stillfish Guild, kay kun warayatan day 2. Sana shoutout, Stillfish Guild, mga boss. Well-Bred Lasa Kalam by Prince Veran. Oo, boss. Malakas si Boss Well-Bred. Idol or Arman, good luck. Ayaw pantamos. Tama po sa'yo, pantamos. Ayaw pantamos. Arman, paya naman pag-uyag. Damon. Tama po sa'yo, pantamos. Ayaw pantamos. Arman, paya naman pag-uyag. Good luck, okay. Medyo nagkakainitan ni game 2, mga boss. Good luck, okay. Medyo nagkakainitan ni game 2, mga boss. Palupitan na yung mga boss kung dito talaga. Check natin ang speed and mid ni Boss Paul. May 50 speed, okay. Adi na, round 1. Scarab dayon ni Boss Rampy, nagiinit. Nakakawat, vegetal bite. Scarab dayon ni Boss Rampy, nagiinit. Nakakawat, vegetal bite. Round 2, anong next move? Okay. Risky fish. Arco, nag-critical. Cattail slap. Nakakawat, Boss Rampy. Nagiinit na. Nagkuko. Nagiinit. Kan Boss Rampy. Coco plus Piranha. Tail slap. Arco. Revenge. Piranha. Okay. 2 versus 2. Kill na. 1 versus 2, mga boss. Naginit. Nag-escape, Boss Rampy. Double koi. Okay, 1 versus 1 na, mga boss. Papreyo nag-iinit, mga boss. Koi. Piranha. Kill. Oy!
Nag-last stand pero waray na, G. Nice game para kay Boss Paul.